Jamme kise mon mi salmini on kala ka tolorɗon Allah ɓeydi jam ka ɓeygureji ka ɓalli e ka jawle haray alkamisa wondo arde ɗo 26 juin ko fottigal menen musidal ɓeygure seleyankeɓe ɓen e ka Alhaji Bassirou Ñanno ɗum ko yahugol ka stade régional de Laɓe haray mawɓe men ɓen no nodditi en fof enen sukaɓe ɓen hokkugol leer ɗiɗi nde ñande seno tawde fokkintinen ko wiyete kon fottande molanade eɓɓen ka fotten hara non ko fof fottata wonɓe ga e yaltuɓe fop ko yo dillu halden ko honto fottote waɗen sadakaji e du'aji ƴetten plan de développement et progrès fiha fimen ɓurta ɓantade hakkunde Fouta Djalo e hakkunde aduna o fof haray wonayon leetu so juuli fana o préparé fokkiton en juuli alansara waynodirama ɗum ko saare Laɓe hiɗon tora ɗum hiɗon jeeja ɗum hiɗon ñaaga ɗum haray yon andu ko cembe men ɗen non ko doole men ɗen non ko bogitorgol ɗum ɗo ɓaawo hadde tawata ɓiɓɓe fulɓe ɓe anda ko ɓe honi an kam min kon pullo ka ɗon tun hadde ka pullo mo honto ko honɗum waɗuma pullo ko honto lasilima on tawata anda heɓaɓe Conakry ko heɓaɓe hay saare boyɗe ɗo bus ɓe anda ko ɓe honɗum ɓe woni haray noon menen meɗen faala yon andu ko honɗum wonɗon haray mawɓe men ɓe wo ko yennotoɓe alkamisa wonɗo arde ɗo ande ko tenen no heddi balɗe 3 tenen on hande talata alarba alkamisa fotten assalamu aleykum fana juulen fana waynodire haray ko ɗum men tori ndobbo amen kon no woda ndobbo moƴƴo ka 628 01 35 04 waɗa yiya koko wondete e mum wona ko seedete mo beeyo soodu junja ñallal ngal hay sikko nde wotere salli ala haray so ɗum feƴƴi ko finde hare hiɗen andi hiɗen nana siɓɓe men alhamdulillah joni ɓe qirritike ɓe jaɓi ko ɓe woni kon siɓɓe men wahhabiyankoɓe en nanayno e yewtereji ɓe siɓɓe men hiɓe yuwa Iran ɓe ƴetta Iran ɓe wattida e yahudu ɓe inna ɓe ko hunde wotere ko laawol gotol ko finde wotere ko programme goto ɓeɗo jokki wallahi buye maɓɓe wowleno ɗum Iran ko laawol ko yaadu ko programme yahudu ɓe jokki ƴetti Iranien ɓe ɓen wattidi e juif ɓe ɓen warbinde wotere e joni noon si tawi na jofojo si tawi na ɗayɗo si wona komojo feeñi yeeso aduna o fuu Israel lebbi ma wiyen duuɓi hino eɗɗindo gandal e ƴoyre no sahimbinira ɗannina yewa riwa ko wiyete kon République Islamique Iran ɓe infiltri leydi ndin ɓe infiltri moko baaɓe leydi ndin ɓe waɗi attaque mo ɓe waɗi on ɓe sahimbini moko baaɓe leydi ndin les gardes révolutionnaires e sikkande maɓɓe e yi'ande maɓɓe si ɓe tappi ɗon liran waloto focco wiya e faabe men jebbilike aduna Allah moƴƴo on yimɓe gonga ɓen fof kondani États-Unis kondanade France kondanade Grande-Bretagne wiyen l'Union européenne dans son ensemble ɓe kondanade l'Arabie Saoudite Qatar Bahrain Oman Kuwait Suria Al-Urdun ɓeɗo fof kondanade Pakistan kondani Russie kondani
Chine condamné, Corée du Nord condamné, Turquie condamné. Yildi Iran tarti yotti cukki holli gandal holli dole nyenjal ko ila aduna fuɗɗi ka goɗɗo waɗa leyde wotere. Kilometre ji guluje wona hakkunde ma e goɗɗo piron. Se ndari koye jeudi fuɗɗi hande woni lendi à peu près wiyen 11 jours ma 10 jours tawata imminali militaire jo maka makko kono capital makko ngal e région ji makko ɗi fop nyande wo nyande a imminay goɗɗum luppo yirbina yewa hay Amerique waɗalɗo hay Amerique waɗalɗo ngila aduna fuɗɗi wona kamun sofina goɗɗo ka makko billahi wallahi Iran go fuɗɗi ɗum Iran go ila aduna fuɗɗi hay Amerique o attaque maɓɓe mo ɓe waɗi ɗo ko tawi ko be ɓe déplace o ɓe ƴetta navire ji maɓɓe ɓe ɓaɗo e Iran ɗo waɗal navire e ɓe minali avion yawgol Israël e ɓe joɗoto ka bureau ji maɓɓe ɓe engage fo boum voilà gandal science technologie hikma Amérique yilti attaque Iran iɗon andi on ɗum aduna o fof deƴƴi majoritairement deƴƴi Amérique latino ɓe wetali mo Colombion condamné mo Colombion o condamné Venezuela Maduro o condamné Chili condamné kamɓe Amérique latino ɓen ɓe wi ɓe condamné attaque américain ɓe ɓe Arabie Saoudite Qatar Oman Bahrain Kuwait Qatar ɗum ɗo fou al Urdun Jordanie woni Urdun Suria wawla Iran wi'i hankin ko ɗum mawɗo on o maaki ayatullahi Khamenei o maaki wondema min wondi min jaggitata e hoore goto kono non mo jaggiti e amen min jaggitay e makko menen dey aduna on fof ko hoolare mari e fe'aɓe ta goto habbo meɗen juhimo Allah ko nden yewtere o maaki hanki la na'tadi ala ahad menen min jaggitata hay e goto mo jaggiti e amen min jaggitay e makko kono non menen dey ko ɓuttume wonanimo ɓe ko ɗum o maaki e kadi Iran ngo piiro ɗo ɓe waɗali ngo piiro kamɓe si Israel tappi ɓe immina ɓe tappa yerton bombu mo Amérique liɓi e maɓɓe on ko on ɓe eɓɓi ɓe sakiti e base aérien e base ji américain ɓe ɓen yerton ko ɓe waɗi ko par ce que ɓe faala ballal Allah kono ɓe yiɗa tawde ko ɓe jaggitoɓe ko ɓe toñoɓe Israel si tappaniɓe hôpital ko Israel atti memde hôpital ji maɓɓe ɓe yiltoɓe tappa hôpital Israel si Israel liɓi bombu tel e hunde ɓe liɓa waɗum ka maɓɓe wallahi ko ni ɓe gesi e hino noon la'ifujo on jofojo on ɗaynuɗo aduna on ɗayni jamamu on wo vraiment o woni friye himo moni he haray Netanyahu no duwa wadde ɓuttu on kalmo par ce que ɗum ɗo no duwa ɓuttude ko adi kon taw kikalare a surri hoorema politiquement te fini Donald Trump sa wattanali ila koko John Kennedy waɗano kon ka hoore siɗa mari barki kippu no ɓuttira wona ka ɓuttu wona no ɓuttira o mandaɗo lannitoɗa dégageoɗa yesame c'est fini tañƴini américain ɓe nawɗaɓe hay a arale a holliɓe l'infidélité et l'ignorance et l'incapacité et l'immoralité ma on Donald Trump la'ifujo aɗen haray ko ɗum bandiraɓe ko humpitugol on Amérique wo ko ɓutto on ɓe faala Iran wi ɓuttata ha men tappa on taw ɓe tappiɓe Iran wi joni no wawi ɓuttude ko ɗum wiyete julɗo wallahi ko ni julɗo wonirta julɗo ko ni toñata si julɗo siɗɗo makko toñimo o muñoto mo wawi muña kono
kefero si jaggiti hore makko qur'ana on dey fijiraɗum famani itada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma atada alaykum iran ko ɗum gollirgoy iran ko ɗum waɗi goy kala jaggituɗo e dow mo jaggite e dow makko embere no jaggitiri non e dow mo e joni non Iran immini ɗum ɗo le plus grand base américain se trouve au Qatar tappugol ɗim base ji e Arabie Saoudite min yi courrier maɓɓe on décret on fo min jangi e woɓɓe noyde na piiro dina wallahi Netanyahu ko holli men ko piiro dina wallahi wonata balɗe ɗiɗi o yahali o dari ka madiji o juula o waɗa du'a o holla finde maɓɓe nden o holla dina maɓɓe kam wallahi billah buye mon no yodade ha ko gere économie ni ko gere ɗuma ko politique ni ko sayasi ko ɗum ɗo ko jofoyagal wonɗon ɗon jofiɗi hiɗon jofiɗi oɗo Netanyahu ila gere nden fuɗɗi nde o yaltiti o yahay ka hormaji maɓɓe ka madiji maɓɓe horma o waɗa julde ɗon o du'o o toro Allah Allah ila fuɗɗi mo wadde ɗum min ka an min ko mi fami ko hare dina ko julɗo peyi julɗo duwaka heɓude doole awa Iran non Iran wona leydi sama kala e joni mo be men yo ɗaɓɓito hande kadi anday na hoore mum ko honto gonga ka woni ɓayru pellete qur'ana yetiken ko hombo woni gaño latajidanna ashadda an-nasi adawatan lillazina amanu al-yahud wallahi ko Allah dali na mi woli ɗum ko Allah andi ko woni e ɓerɗe ko Allah andi ko tagi kon o wi latajidanna ma ataw ashadda an-nasi ko ɓuri tiiɗude e yimɓe ɓen adawatan ngaygu lillazina wonande ɓen amanu gonɗimɓe al-yahudu e joni non ko al-yahudu e kala wonɗo partisan al-yahud Arabie Saoudite Qatar Oman Kuwait Jordanie Syrie fewndo ɗo ɓeɗo fuu ko wonɓe partisan haray ka tigi tigi sengo dina mo ɓe yamar ɓe ɗaɓɓito hande kadi alhamdulillah 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 mi wonata shiya mi wonata sunna mi wondiri Allah mi wonata shiya mi wonata sunna mi wondiri Allah mi wona e julɗo kono no hakkunde Allah min ñaaway ko min yi ko yo Allah dandu men nodditorgo sunna amin ko mi ade min be sunna Allah dandu men ɗum Allah dandu men nodditorgo shiya minen ko min yimɓe shiya kono no hakkunde Allah ko mi woni yide ko ko julɗo mene ko julɗo men nodda ko ɗum men femba mede woni ɗon kono ko mi woni yide ko mi wolay de min wolay haray ko ɗum men salmini on musidal seele yankeɓe ɓen teddungal mon fottigal men ngal yandi sukaɓe yo noto na programme mawɓe wonde nde iɗon andi ɓe faala fokkintingol ɗo donkin fuuta be non e yiyandeji mum e programme ji mum gasa aroyay ka fuɗɗi e enen non musidal men ngal enen ɓe seeleyankeɓe labaɓe mbaadi seeleyankeɓe labaɓe ko wiyete kon needi seeleyankeɓe ganduɗuɓe seeleyankeɓe andiraɓe pinal seeleyankeɓe ɗuuɗuɓe e haray nde ɗum fokkitoyi ko meɗen yiɗi wela hara ɗe mari enen juɓɓudi moƴƴiri si tawi fokkintimɓe ɓen ko holli ko payago enen en hollayɓe ko ɓantal e progrès woni donkin fuuta si tawi wonoyi ɗo ko donkin fuuta meɗen faalete hara enen gayni yitidirɗen tamodiri en fokkintini sadaka nde wotere jama moɓodiri en heɓi planji men ɗi nde wiye donkin fuuta si tawi woɓɓe ko waɗugol payago e terenji enen en waɗa e uddutugol hôpital e sous préfecture ma waɗen udditugol l'école e sous préfecture ma waɗen
plantation nokkure sous préfecture haray enen ko non woni yandeji men ni kon non ko so jabi notagol mawbe men be ko yen notobe menen saga men siyete donkin futa ko mo be musidal bum si fotama aniyel kala musidal be hollay kon dum nafi kon dum gayni meden andi non awa meden tawa e gayno bebe e gayno bebe tawa keldu bebe ngoy futa jalo kadi no andi men ngoy yamen no anda ko men nange e leydi futa are mi salmini on Allah beedi ja on jarama le voulez moi je vais 50 millions mais je sais pas ce que je dois faire, donnez-moi un conseil. Tu as 50 millions, appelle-moi ka 627 49 06 04 si tayda futa je de conseil kono non sa ala leydi ko parce que conseil ko mi jonnanta ma ko fi jodi do futa do plan no gerdata hara o surroto o wirtare so tawi non da jodi nakiri mi ala nama ide sida jodi Jakarta a jodi Ameriki Europe guba fo min mi ala nama non to fo ide an ko an da fala arde jodo fut da jogi mbudi mi holle lawo wona non deyda Ameriki ida fala mo'inde ga goddum an a alaga mi ala nama lawol fus ide hay hunde mi ala ko an la personne e mbudi madi da fala tabitude futa da ronki fere da huli wata da nyamudi tawadi mula sappinte goddum ka wada da no da yiya di beydade nyande o nyande salamu alaikum jara